muraho neza abakunzi ba BNTV Life. Njewe turi kumwe uyu mwanya nitwa Nshimiyimana Jean de Dieu. Uyu munsi nabateguriye ibintu byiza cyane. Tugiye kuganira ku bintu bifite intego, ndavuga ko urumuri rw'ubumenyi. Tugiye kuganira ku rumuri rw'ubumenyi. Ndakurarikira gukurikira kino kiganiro neza ukirangize kuko kirimo ibintu by'ubwenge, ni science kandi iri buze kugufasha kubona urumuri. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo dushobora kubona umuriro w'amashanyarazi. Ese wari uzi ko ushobora kubona umuriro w'amashanyarazi utawukuye ku ipoto, atari uyu nguyu wa REG iduhereza, ahubwo umuriro w'amashanyarazi ukuye mu bikoresho utunzi wawe? Wari uzi ko ibyo bintu bishoboka? Kurikira ikiganiro cyose kirangire uzanshimira nyuma. Tugiye kurebera rero hamwe uburyo dushobora kubona umuriro twifashishije ibintu bigera muri 4 ubona byoroshye, isaha n'isaha bishaka ukabibona. Ikintu cya mbere dukenera iyo tugiye gushaka umuriro w'amashanyarazi, ikintu cya mbere turakenera rukuruzi. Rukuruzi wawe urayifite, muri radiyo irimo, ahantu henshi irahari, ndetse n'abana bakunda kuzikinisha. Usanga abana benshi bazifite bazikinisha, ariko yewe ntabwo wari uzi ko ishobora kuguhereza imbaraga z'urumuri. Turakenera rukuruzi 2, turakenera urutsinga, ariko ntabwo ari urutsinga urunguru dusanzwe dukoresha. Yego narwo turaza kurukenera dusanzwe dukoresha, ariko urutsinga rw'ibanze dukenera turakenera urwitwa copper wire, urutsinga rukozwe muri copper. Ikindi turi buze gukenera, turakenera itara, kuko nyine urabyumva dukeneye urumuri, kandi urumuri turaza kurubona twifashishije itara. Itara rirahari mu maduka muri karitsiye iwanyu, irya 700, 800, 1,000, 500 kugeza ku itara ushaka. So ikindi turi buze kuza gukenera, turakenera agatube kaza kuza kudufasha guhuza magnets ya rukuruzi yacu ndetse na copper coil. Bikora bite rero? Uko bikora, tugiye muri bikora biti. Ko mbere yuko tubigeramo, wowe utaraba umumambure wacu, ndakurarikira gukonda kuri subscribe, share, like na comment, ukatubwira uko ubyumva, ndetse ukanadusaba n'ibyo twagukorera. Bikora bite rero? Icya mbere urafata rwa rutsinga rwawe rwa copper, tugiye gukora icyo twita copper coil. Mu ndimi za science tuyita inductive coil. Tubikora gute rero? Urafata urutsinga rwawe rwa copper, uruzengurutse kuri tube cyangwa se icupa, ikintu wabona cyose cyagufasha kuzengurutsa urwo rutsinga rukaba ikiziga. Mubona ikiziga abana bagendesha, rukabamo ikiziga, rukabamo ikizeru, ukaruzengurutsa inshuro nyinshi. Wamara kuruzengurutsa, iyo ni step ya mbere cyangwa se ni inzira ya mbere. Nusoza kuruzengurutsa, urafata ya tube nakubwiye turi buze twashyize mu bikoresho dukeneye. Ubanze hasi magnet, twavuze ko dukenera magnets 2, rukuruzi 2. Urashyira hasi magnet, nurangiza ugerekeho ya tube, ugerekeho ya copper coil. Numara gushyiraho ya copper coil, wongere ufate indi magnet uyishyire hejuru ya copper coil. Ariko hano ni icyitonderwa gushyiraho izo magnet. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubone imbaraga z'amashanyarazi, nuko izo magnet zigomba kuba zisunikana. Ni ukuvuga ngo rukuruzi ibifite ibice bibiri. Hari igice twita source pole na node pole. Ni ukuvuga ngo iyo dufashe source pole tukayihuza na node pole, habaho attraction, zirakururana zigafatana. Iyo dufashe node pole na node pole, like poles, iyo dufashe poles zisa, iyo uzegeranyije ni hahandi wumva rukuruzi zirimo ziragusunika mu maboko yawe, wumva zirimo ziragusunika. Icyo gihe ziba zirimo zirarema imbaraga. Izo mbaraga rero ziri kurema nizo turi buze gukoresha tubona iki? Umuriro w'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo mu gushyiraho rukuruzi, wabanje rukuruzi hasi,
ushyiraho ya copper coil, urongera ushyireho indi rukuruzi ariko uyishyireho ku buryo zose ziri buze kuza kuba ziri muri the same pole, zifite ibice bisa. Niba ari north pole yegerane na north pole kugira ngo haze kuza kubaho gusunikana. Hanyuma uko gusunikana kuri buze kuza kubaho kuraza gutanga imbaraga, kuraza kuza gutanga ibyo twita magnetic field. Ni ukuvuga ngo haraza kuboneka imbaraga ziza kugenda zikore kuri ya copper coil, then bize gutanga umusaruro w'urumuri. Numara rero kubikora gutyo umaje gushyiraho izo rukuruzi, urafata copper coil uyihuze n'itara. Copper coil uzengurutseho za copper wasigaje imitwe ibiri. Hari umutwe watangireho uzengurutsa n'uwasorejeho uzengurutsa. Umutwe umwe urawuzirika ku itara. Itara ribifite riraza kuba rifite positive na negative. Ni ukuvuga ngo rifite udutsinga tubiri. Kuri soketi uzi ko hasohokamwo udutsinga tubiri. Iyo soketi urafata agatsinga kamwe ugahambireho umutwe umwe n'akandi ugahambireho umutwe umwe, nurangiza ufate ya magneti yo hejuru. Uko ugenda uyisunika uyikuraho uyisubizaho niko haboneka imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Itara rikagira gute, rigahita ryaka. Ngaye nguko rero tugiye kujya tubana ahangaha kuri uno muyoboro wacu tuvuga ku rumuri rw'ubumenyi. Uyu munsi nari nabateguriye uburyo ki twabona umuriro w'amashanyarazi, kuko umuriro w'amashanyarazi ni bimwe mu bintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni bimwe mu bintu dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urumuri rudahari nta cyizere cyaba gihari cy'ubuzima. Ubutaha rero tuzongera tugaruke tubereka uburyo ki dushobora noneho gupompinga amazi, dushobora kuvana amazi hasi tuyajyana imusozi tudakoresheje moteri, nk'uko musanzwe muzi ko dukoresha moteri tugiye kuhira tugakoresha moteri. Noneho tuzakoresha izindi mbaraga, ibikoresho natwe dusanzwe dufite nibyo tuzakoresha. Ndabararikira rero kujya mubana natwe umunsi ku munsi, kandi mureba ibyo tuba twabateguriye kugira ngo dukomeze kwiyungura ubumenyi tubikesha urumuri rw'ubumenyi. Iyi yari BNTV Life. Ndabakunda, murakarama, bye bye.